bismillahi irrahmani irrahim. jawdi ma tigi tigiri ndin ko hondi ko ndi hikkinɗa yeeso atti e mayde. ɗum ɗo woni jawdi ma tigi tigiri ndin ko hedde ko wona anje. nelaɗo men maki alayhi salatu wassalam yaqulu ibnu adama mali mali. neɗɗo no inna jawdi andin jawdi andin, komin jeeyi ɗum ɗo komin jeeyi ɗum ɗo, ko jawdi andin. ɓe maki jawdi ma ndin ko piiji tati. ma akala fa afna, ko ñamuɗa kon feƴƴinɗa a ñamiya ɓeɗɗum ɗum ko anje. aw labisa fa abla, ma wattiɗa haaɗi hiɗɗiɗi lanni e ma ɗin ɗon ko anjeyɗi. aw tasaddaqa fa amda, ma ata faqtana, konko jonnuɗa yimɓe ɓen hikkinɗa yeeso waɗɗa sadaka, ɗum woni jawdi maɗa ndin. wa ma siwa dhalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. si wona ndiɗa tati heddi kon a yahay accaɗo jawdi ma, a naɓorta hay fus. sina qutun wa kafan, ko kasange maɗa on e buna hoy ko ɓe uddira jolɗe on tigi ɗen, kine ɗen e noppi ɗen e nokkel ko ɓe udda buna te goɗɗum siwo e maɓɓe, ɗum ɗon naɓorta. kasange ma on e buna hoy ko ɗum naɓorta, heddi kon ɗo accata. a waye to ardina jawdi ma ni seeɗa ko tawoya ñande janngo. joma daali wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah. kala ko waɗɗon sadaka fi Allah ko moƴƴi ko laaɓi kon moƴƴere nden, on taway ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala yawma alqiyama. yewtawo on wi'i konngol labangol, wondi jawdi ma fellitu, a wawa naɓorde fusi e mayre, a naɓorta hay fus. hay doloke ma on ɓe ɓoorete sa feƴƴini, ɓe itta montor ma on, ɓe itta pantalon ma on e kaftane ma on, fof ɓe itta hala a pos si ɓe naɓu ma, a naɓorta hay fus. kono noon ndi jawdi ma hiɗa wawi kan wadde ndi sabboyoma, ndi jaɓɓoma ñande janngo yawmal qiyama. si a hikkini ndi yeeso, ndi jaɓɓoytoma, ndi habboytoma, a taway hinde toon ndi habbima yawmal qiyama. kono ko accoɗa ga ko wona je ko yimɓe jeeɓawo maɗa. a wayi to wakkiloɗa waɗa ko fanɗi o, ko fanɗi fi Allah subhanahu wa ta'ala, ko tawoya ñande janngo atti a mayde. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.